Halo teman-teman, kembali lagi di channel AA dan Ara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Lido Lake Resort Bogor. Ikutin terus ya teman-teman di channel AA dan Ara. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di Lido Lake Resort Bogor. Kita udah nyampe Lido nih. Sama Ara lagi ada di mana? Lido Resort Bogor ya. Sekarang kita mau ke mana dulu? Kita cari Lufa dulu yuk. Oke. Ikutin terus ya teman-teman channel AA dan Ara. Dah. Dadah, dadah burung. Oke. Ayo main apa nih? Mandi bola. Ara mau mandi bola. Ayo mandi bola. Lihat apa, pedang apa? Coba lihat. The clock struck 2. Away she flew.
ayo bisa. Hati-hati ya. Oh.